anasema namna gani mtu anaweza kuwa imara, namna gani mtu anaweza kuwa haesianguka, mtu anaweza kuwa stable. Na alikuwa akisema kuna yule ambaye amekuwa na akili, na akili yenyewe aliweza kuipata aliposikia na kupratike neno la Mungu. Acha nikwambie hivi, neno la Mungu lina uwezo. Neno la mwanadamu vile lina uwezo. Unaposikia habari ya kwamba mtu amepata au amebarikiwa, amefanikiwa, kuna kucheka, kuna kufurahi. Ile neno inaumba furaha ndani ya mtu. Ukisikia kwamba mtu ameaga dunia, ile neno vile linafanya kazi katika moyo wa yule anayelisikiliza, mara linaenda kutoa machozi na mtu anaajalia na wakupatia fimbo. Hivi neno lina uwezo. Ndiyo maana huyu Daudi anatafuta kutuambia hivi, kama tunapenda tuwe safi, tunapenda tusiwakosee watu, tunapenda tutembee katika ukamilifu, kuna neno la Mungu. Ndio maana anasema nimeficha neno lako moyoni mwangu nisije nikakukosea. Nikwambie hivi, leo tunasherehekea sikukuu ya Pasaka, ingawa imepita, lakini tungali tunasherehekea sikukuu ya Pasaka. Leo tunasherehekea Pasaka, ni maana ya kwamba kuna Mwokozi Yesu ambaye alifika hapa duniani. Huyu Yesu, Biblia inasema ya kwamba alikuja kama Mwokozi. Alikuja aokoe ulimwengu. Ulimwengu ambao ulikuwa umeharibika, umechafuka, ila pale kukue neno ambalo litaweza kuboresha maneno ulimwenguni, na Yesu anakuja kama neno. Huyu aliweza kufanya kazi, na kazi yenyewe ndiyo tunaweza kuita habari njema, na ni habari njema ya wokovu ambayo ni neno. Habari njema ya wokovu ambayo ni neno. Na tunapoiamini hakika itatubadilisha. Tunapoiamini hakika tutakuwa tofauti. Tunapoamini habari njema, tunaweza sherehekea miaka hizi tunasherehekea leo. Haleluya. Kuna maneno yale ambayo Mungu aliyasema, kama tunakuwa hapa kwa maneno ya harusi, ifahamike ya kwamba ni Mungu alisema neno juu ya harusi. Kwa mwanzo alisema si vema mke awe mume awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Ni neno la Mungu linasema. Ifahamike ya kwamba kuna neno ambalo niliambia mke wangu. Ile neno lilipoingia ndani yake, akalikubali, likamubadilisha, likamuhamisha ndani nyumbani kwao. Sivyo mke wangu? Neno lilimuhamisha akahama. Ndio maana nataka kuambia kwamba neno la Mungu lina uwezo vile vile ambalo tunaita habari njema. Na waambie kwamba kama dunia inachafuka leo, ni ukosefu wa neno ambalo ni habari njema. Kama watu wanashindwa kutembea jinsi Mungu anataka, ni ukosefu wa neno ambayo ni habari njema. Acha nikwambie hivi, habari njema ni kwamba Mungu anatangaza upendo. Mungu anasema nakupenda. Na hili ndilo neno ambalo mke wangu alipokea. Amina. Neno la upendo. Lile neno linabadilisha. Na sasa na Mungu naye anatuletea neno la upendo ambalo ni habari njema. Sasa inasemeka katika habari njema yoni ya kwamba kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu akimwamini asipotee bali apate uzima wa milele. Watoto wangu, ili shairi ni shairi gani ya Biblia? Ni shairi gani? Sema mzuri.